Nitwa Joyce, Madame Rubagumya, ndi umudamu ufite abana 4 mu nda Yesu. Amen. Haleluya. Byose Yesu nubiyobora. Amen. Twakererewe kubera imvura ariko twagomba kuza. Amen. Ndashimana ku bwoko bw'Imana buraha baharaye. Nukuvuga ngo badusasiye. Haleluya. Turimo guhagarara ahantu hejejwe, ahantu hatunganyijwe. Amen. Ni byiza rero. Haleluya. Amen. Ndashimana ku bwa Judisi imbaraga n'umurava agira kubwo gukorera Imana ajya uhorana. Amen. Nibizabe ibyusa. Mami yabivuze neza. Umurage w'uyu munsi ni isengesho. Niho uzabona umugeni mwiza, niho uzabona umugore mwiza, niho uzabona umupapa mwiza, niho uzabona igihugu kimeze neza. Haleluya. Kubera gusenga. Iyo dusenze abatabizi ntibabimenya, ariko ababizi barabimenya. Amen. Haleluya. Ababizi barabimenya, abatabizi ntibabimenya. Haleluya. Ariko kubera kubw'imbabazi za Yesu Kristo ziri muri twe na babandi yo tubana nabo tukabegera indwara zibariho zibavaho. Amen. Barakira. Hari indwara zibavaho batabizi kubera umwitero w'umukozi w'Imana. Ntabwo abana n'umubyeyi nk'uriya nk'uyu ngo usigaye uko warure. Nibishoboka. Haleluya. Nibishoboka. Byanga bikunde birahinduka. Kubera iki? Ugendana n'umuntu w'umunyambaraga, ugendana n'umuntu wasizwe, ugendana n'umuntu uzimana, uvugana n'ijuru. Haleluya. Amen. Haleluya. Aba bana barahirwa, abo barahirwa kuko barateguriwe. Ariko abandi oh mana yanjye tubabarire. Haleluya. Amen. Ni byiza cyane. Hari ijambo maze iminsi nsengeramo koko. Ni ijambo riba mu Bafilipi ibice 4. Abafilipi. Haleluya. Iryo jambo yirusomye usanga bavuga gusenga, bavuga ukuntu bongeye bakagaruka imbere y'Imana. Abafilipi kandi uhereye ku murongo waho wa 10. Amen. Haleluya. Ni byiza. Hari ibiryo turya twebwe by'umwuka, atari igitoki, atari inyama, atari umuceri, bikatubeshaho. Kandi nubwo bitubeshaho gusa biratwimura mu bundi buryo bw'umwuka, turimuka. Haleluya. Ntabwo duhamaho twayituri, turimuka. Ubwirwa n'iki ko wimutse? Nuko hari ibyo ububona by'ibisubizo. Ni wagiye kwa muganga bavugaye ko urwaye, babimenye kubera iki? Very good. No mu gusenga tubona ibisubizo. Amen. Turasenga Imana ikohere ngo indege ziriruka, ntabwo zirusha mwuka wera, ntabwo zirusha ijambo. Urarituma rikirukanka rikagenda rikajya muri Amerika rigakora icyo rigomba gukora. Aha ni Bugesera. Haleluya. Ijambo ry'Imana ni umuti. Ijambo ry'Imana riratwambika, ijambo ry'Imana riradusana, ijambo ry'Imana riratuvura, ijambo ry'Imana riba igikuta iki. Haleluya. Amen. Ijambo ry'Imana n'urukuta rurerure rutingizwamo n'umuntu wese. Oya. Nubwo bavuga ngo ingabo zagose zacicije, urababwira uti nimubihorere, ntabwo bazi uwo barwana nawe. Bambona ngendana nabo, nirirwana nabo, ariko ntabwo bazi uwo ari we. Haleluya. Amen. Ntabwo bazi abo muri bo. Wirwa mu office bakaguciraho, bakakuvuga, babwira uti uwo muvuga ntabwo mu munsi. Haleluya. Amen. Iyo dusenze ijambo riratwimura.
kutugeza aho tudashobora kugera, aho se atakugeza, aho nyoko atakugeza, aho amafaranga atakugeza, ariko uragenda ukihisha ahantu nk'aha ukavuga uti Mana nje imbere yawe, nta wundi wamenya kukurusha, nje imbere yawe Mwami, mwuriraho izi manza, mwuriraho ibi bikuta, Mwami abamburanya sinaburana nabo, ariko ijambo ryawe rirambwira ngo bazaterana ugasenga. Haleluya. Wibasubiza, ntabwo uzi uriwe, tukubwira uriwe. Kugeza uyu munsi ntabwo muzaba muri bo, muri ingabo za marayika, muri ingabo za Kristo. Haleluya. Muri ingabo zasizwe, bahisemo. Haleluya. Yesu Kristo ari kumwe na mama we, ari mu bantu benshi, imigati ngo yashize, ngo amafi yashize, ngo abantu bashonje barayeho ngaho. Umwana azambwira ati databuja wasezereye abantu ko abantu bashonje, ariko uriya muntu ntabwo yari azi Kristo wariwe, ntabwo bari bazi umuntu bari kumwe. Ye yamwibeshyeho pastor, ntabwo yajya yari azi ko ari mugenzi we. Hari abajya bakubona bakagira ngo uri wa wundi. Mama nyabo. Haleluya. Amen. Ngo basezereye, ngo bishwe n'inzara, ngo barashonje. Kristo ati ngo iki? Uvuze ngo iki? Barashonje, nta biryo bihari, none turabigenza gute? Ati nibyo. Undi ati atubwo nimubabwiye bicare neza. Haleluya. Urumva ahantu hari igisubizo, mubabwire bicare neza, hari icyo ngiye gukora. Amen. Iyo uri muri Kristo neza, uhagaze neza, nta rubanza ufite, urasenga, ijwi rikagenda rigafungura. Haleluya. Rigafungura. Amen. Rigafungura. Kristo bamuzaniye ya migati yari ingahe? Yari 5, yari 3, yari 5. Yarayisengeye, aranje abwira abana b'Imana ati nimurye muhage. Nawe urasenga ibintu bigahinduka, urasenga ukabona promotion, urasenga ukavaho waruri, urasenga ibintu bigahinduka. Haleluya. Reka nsomire ijambo ngo nsoze. Ryo navuze mu Bafilipi 10 umanuke ibice 4:10. Nishimiye cyane mu mwami wacu nishimiye cyane mu mwami wacu kuko nanone nubwo byatinze yego ongeye kunzirikana. Muvuga ngo amen. Haleluya. Twari tumaze igihe tutongera guterana gutya, ariko twishimye yuko muri twe hari inkwakuzi, kankoresha iryo zina, hari utatwemerera kuryama ngo turyame dushire ibitotsi, ngo turyame ingonera zize. Muri twe hari urara komanga ku rugi, mubyuke. Uwo ninde? Arahari. Dukomeze. Mwongeye kunzirika. Icyakora naranzirikanaga, ariko naburaga uburyo. Ibyo simbivugiye yuko nakenaga, kuko uko ndi kose nize kunyurwa n'ibyo mfite. Muvuge ngo amen. Haleluya. Kristo yatwigishije kunyurwa, kumenya abo turi bo, tukagenda uko tungana, tukavuga uko tungana. Haleluya. Uyu munsi turaha tumeze gutya, ejo tuzamenya imbuga tuyuzure kubera twize kunyurwa. Nzi gucishwa bugufi, nzi no kugira ibisaga. Yego. Naho n'abandi hose nuko n'abandi kose nigishijwe uburyo bwo kwihanganira byose. Haleluya. Uguhaga, ari ugusonza, ari ukugira ibisaga cyangwa gukena. Komeza 13. Ishobozwa byose na Kristo umpa
imbaraga ariko mwagize neza Mwagize neza. mwese mwafatanije imibabaro yanjye